Habaikiran bagi nong patai kubor, usembut menteri rang ba kejelau ba asnya walangdhar, uloong baladep benesoi ke sekular ban pengendria ano ya ke distrik jail, nrehedu menta empat penti kena bantai ke jail ke Batamai, haga New Shillong Township. Namar bakan long kesor ke Batamai, baladasnai ke jail haga New Shillong, bahadian katukannya nah ban pengendria abiang. Ulang magsorkar kanang wad ke jaka ke Batamai benchnai ke jail, haga jaka jong kanu tenat sorkar da ke babu renti ki kendon, jong ke jingtai ke central jail. Bad ondan kam hado arpsan akar ke jaka. Uba asnya palang dahar wolong ba onda ledapin karya ya ke jail sekawai pak ke jaka ke sorkar ke sepenan kam no ke jaka kenang bakan la ban pen mi pisai ke sorkar. Nalor kani uba asnya palang dahar ulong bak sorkar jela kan penbahano ya ke district jail hajowai da ke babu ya ke CCTV kamera bad man penbon kinong pahara kenang bakin ummi syo kino ki jingja hadian habut kamtam haba hakisnam ki blalet kidon ki jingja bagi koidi kilio oban pet to na kene kapatok. Ulong bagi bot penya jong ke district jail kiladap ban pa ki jing terwan na ke benta ban bu ya ki CCTV bad ban penklan ya ke jingdon ki breu ki ban pahara bad komta lapha syakatanat platengka bahkan mang ya kepisah bentung beriu syuk-syuk. Ulia turu belah betha ban penstet ki kam ki jam hapo ke district jail ha Nongston West Khasi Hills kenang ban lat na kejengkap nya bat kombalong mentai ki katok ani ke besasat patok ha Nongston lapen kan ria no ki shiki pat ki patok ke beren hakal yang jaka namar ke jingret jangka patok. Agreement ada sign berokot yang pada gaji jail department berkorban. Everything has been done ada pembaiki. Tegajing mud jungi bandra no Sekecika sorka New Shillong tang not yet finalized. Namari na doni kajing perkat yo bo New Shillong stage yo hadin ka to ni hap karya biang tay kata don ba ajmut ba nin si pek bah kan uga right place. Madong ibu New Shillong hadin san spose mo habra biang. Na kata daw nila de yo kecika ba kam bang nila ban bo kam saruk kendian kanong ba bahadur ya ka city jongi baro we. Hagawai pat kaliang uba asnya walang dahar ula pentip ula dak banlum ya kejingelang banetai sani halo kejing pentrai kam ya ke Smart City Project. Bala betha baya barok kejing tai di ban pendap hapo gane kesenam governmenta bat ki kam ki jam kelaya cekmat. Uli tu bagi projek bala pentrai lengba ke Smart City Project dan kat nyau teli. Bat gladon kat tu kat ni kebala shna pendap bat gidon ke bala jan dap artat kejing shna bat ula pensyai ba kejing slam mat shna ke surok ne ke Smart Road hala cumia kadai namar ba kejing mi kat tu kan kejing na kejing kim palat ke jaka. Bat hab ban pen kan ria aki pipe bat hakatayo ban wan on sesong jingalang ban pen bet ikene kejing hap pedeng ketenat PWD bat ketenat penroisor. Ulia thuru bagandai tangan ni kejing shna ke Smart Road bat la pensangen o kejing temu ban shna ya ki Smart Road ha ka wat ka baar. Kajing mudjongi na sudah usi review meeting habarok ini Smart City Project kat balong ni kuat man pendep hapo jong nusna 24 kang kat kembali kan la man pendep naga barok cekak la progress hakabade begini. All the 17 is under progress. Some of them are already completed. Some of them are 80-70% is completed. But the work is full progress. It's very smooth. Kani kadon gajing problem kandian namar ba kani ke Smart Road kumumi kan ke pos ke por namar ba kan number 1 ke bakin plaka jaka hap kerja ikat pa ngidang mut bagan iga dok ki channel ki kadon involve lang bat PHE involve lang bat MSCB ya kani bentang ngidang mut ban song meeting next week joint meeting with the PWD with the urbans madon ki cekak ba semjing ai sudah ba kimbang surok ada ti yang tum nong sebanyak kali madon ni katukat ni mat ki bangi ham modification dan kata ka daw ka kam slow kan ka Smart City Project kan ya bade ka Smart Road